Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 90 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва интервју со Велимир Абрамовиќ. Одлично интервју, трае 90 минути. Останете со нас, почитувани гледачи, погледнете го интервјуто. Потрошите ги тие 90 минути. Ќе бидат добро потрошени 90 минути, бидејќи имаме одлично интервју, да ми верувате. Останете со нас, погледнете го интервјуто. Јас нема многу да зборувам, бидејќи 90 минути следува одлично интервју со Велимир Абрамовиќ. Добар ден, Велимир Абрамовиќ. До сега професора ние снимаме во Белград. Добар ден. Сега во Скопје во Македонија. Да. Гостен сте ни во Скопје во Македонија. Македонски научите, сега веќе може да не разберете. Разборим, да. Еве книгата ваша последна и на македонски јазик. Да, ovo je knjiga Tesla, evolucija na svesta čovečanstva. Ima još Velimir Abramović, to sam ja. I to je knjiga o Tesli, o tome da nastupa nova civilizacija. Mi sada smo u vreme informatičke svetske civilizacije, znači globalno društvo samo na nivou informacija, na nivou komunikacije. Ali sledeća faza je naučna duhovnost. Znači, oblik religioznosti koji će ujediniti ceo svet nezavisno od tradicionalnih religija i nezavisno od država koje sada postaju spore. One ne mogu da prate razvoj kolektivne svesti čovečanstva i verovatno će državni suvereniteti da odumru, da se rastvore u jednom novom svetskom društvu. Eto, o tome je knjiga Evolucija svesti. A moram da kažem da je moj prijatelj i to Stojan Trošanski, koji je doktor Fakulteta za bezbednost. On je napisao doktorat o teslologiji. Uveo je taj termin teslologija, znači od logos, od zakon, nauka i od imena Tesla kao neku vrstu nove matrice civilizacije i taj termin je sada ušao u nauku. Eto, tako da smo mnogo uradili ovde u Makedoniji. На почетокот ги завршивме работи, што се случува кај во Србија? Секој ден државен удар. Колку што можеме да читам, вие сте нели најбезбедна, најпросперитетна држава во Европа, ама кај вас има секој ден државен удар. Што де факто се случува во Србија? Pa, mislim da u Srbiji centar moći nije uopšte u Srbiji. Dakle, nije na našem terenu i zapravo ono što mi smatramo srpskom državom, to je samo produžena ruka, zapravo to je kraj jednog drugog centra moći koji se nalazi u svetskoj vladi, što smo videli 1984. kada je veliki masonski sastanak bio u Sarajevu. Tada je zapravo počeo rat. I tada su Srbi određeni kao oni koji će odigrati negativnu ulogu zbog svoje pozicije na Balkanu i zbog svoje tradicije. Dakle, Srbi imaju ideju ne samo Jugoslavije, nego i Velike Srbije. Pokazalo se da je to potpuno pogrešno i u stvari svi oni koji su u to verovali, zaista, oni su nastradali i idu jednim putem koji nema pozitivan kraj. Evo, сега колку што можеме да видиме, Велја Неволја, нели? Криминален клан и Велја Неволја сака, нели, да го убие, да изврши државен удар на Александар Вучич, да киднапира неговиот син Данило. Тоа се не казните кои се случуваат изминатите види се да су сви ту. Па, ја мислим да е то еден исти пакт, еден исти кампус, едно исто друштво цело време. Pa Vučić zapravo hapsi ljude koji su njega čuvali i bili njegovi. I to izgleda čudno sa strane, ali ako se pogleda čestitka koju je Biden, predsjednik Amerike, uputio Vučiću za Dan državnosti Srpske, na kraju toga je zahtev da se prizna Kosovo kao nezavisna država. Znači, vi čestitate srpsku državnost, a čestitku završavate zahtevom da se jedan deo teritorije prizna, odvoji kao nezavisan. To je u stvari bila klasična, to bi se reklo u mafiji, opomena. To je u stvari neka vrsta ucene. Vučić je javno odbio da prizna Kosovo, rekao ne, dok sam ja predsjednik, ja to neću da uradim. Odmah posle toga su krenule afere.
Znači, ove afere, to je odgovor u stvari američke države, ne srpske, jer srpska država hapsi samu sebe, pošto Velja Nevolja je bio u stvari u Vučićevom obezbeđenju i to je besmislen akt gledano sa strane bezbednosti samoga Vučića. Ali gledano šire, znači kad gledamo jednu širu sliku, to je potpuno sve logično. Jer, znači, ovim što Vučić radi, on slabi sopstvenu vlast. On pre svega unosi jedan nemir, nesigurnost u sam SNS, u svoju partiju, i oni će da se distanciraju od njega, jer zavise od države od koje uzimaju novac. Tako da, po mom mišljenju, to je početak, u stvari, kraja toga režima, gde sam režim uništava sebe, ali po nalogu DEA, praktično američke službe za narkotike. Jer su oni u stvari, ne samo što je Jovanjica, to je bila državna firma za proizvodnju narkotika, odnosno marihuane. Pa su onda našli da je taj vozač od ovoga Belivuka, da je on u stvari radio i heroin i kokain. I odjednom je tu napravljena jedna vrlo ozbiljna afera koja može da košta jako mnogo, ne samo Vučića, nego celokupnu strukturu vlasti. I on je u stvari sada ucenjen čovek. Dakle, on, po mom mišljenju, sve to bio jedan ruski šah, da tako kažem. Jer znate, Rusi igraju šah za razliku od Amerikanaca koji igraju poker. U šahu vi vidite sve figure, ali onaj ko je pametan šahista, on pobeđuje. Znači, nema ništa skriveno, nego se igra otvoreno, ali se igra na pamet. Amerikanci kriju karte. Iznenađenje. Znači, ne zna se da li imam kec, da li imam 3 keca, da li imam Flash Royale, šta imam. Tako da je ovo u stvari iza svega jedna ruska kombinacija koja je po mom mišljenju krajnje uspešna, jer ko će da obori Vučića? Pa Porfirije. Zna se ko će da obori Vučića, oborit će ga crkva, jer jedino crkva ima masovno uticaja na srpski narod. Znači, ovaj patrijarh koji je došao, dobro, to je ta francuska linija, ali rusko odelenje i jako dobar sa Hrvatima, sa hrvatskom službom USKOK. To je obaveštena služba Hrvatska koja je praktično osnovao HDZ, Tuđman i ona stara UDBA, to je de facto OZNA. Mislim, rusko-jugoslovenska jedna varijanta koja je, kako je rekao Josip Manolić, koji je bio prvi predsjednik vlade kod Tuđmana, kaže, ovi nacionalisti, ustaše koji kažu da su oni doneli Hrvatskoj slobodu. Ne, Hrvatsku državu je osnovala UDBA. Mi smo, kaže, osnovali to. I to je rekao u intervju i tada je onaj Karamarko morao da odstupi i došao je ovaj Blaži Plenković, ali to činovnici, to su birokrate. A Karamarko je bio stara ova bezbednost. Tako da u suštini Vučić je u fazi kada? Ako prizna Kosovo, obara ga crkva i narod. Ako ne prizna Kosovo, obaraju ga Amerikanci preko afera. On nema izlaz iz ove situacije. Znači, odličan vove date. Sad bi možele del po del da analizirаме. Jasno. Velja Nevolja je del na toj kavački klan. I ние веќе 2 години слушаме битки за шкалјарски кавачки клан, кој претходно бил еден исти клан. Преко 50 ljudi убиено, to je velika bitka. To je голема битка. Значи, тоа се двата најмокни кланови тука на Балканскиот полуостров. И ви имате една теорија дека кавачкиот клан е всушност руска служба, а дека шкалјарскиот клан е всушност британска служба. Тако е. И дека двете најмокни служби во светот. Значи, за да дојме до Вучич, да дојме до Косово, значи, почнуваме од мамо. Суштината, значи, во тој конфликт на британската и на руската служба, руската стои за кавачкиот клан, британската стои за шкалјарскиот клан. Може ли малку да ни го објасните тоа, бидејќи ние слушаме, читаме во Македонија, меѓутоа, нашите гледачи не се до тој степен информирани околу целата таа работа, а е суштината на процесот. Pa to je počelo sve sa ovim izborima u Crnoj Gori. Tu se odjednom videlo da su kavački i škaljarski klan u stvari nešto što nije lokalna pojava, jer treba dovesti kokain, mislim, iz Južne Amerike, znači to moraju i svetske službe da kontrolišu, ne može to da radi Crna Gora ili Srbija. Kavački klan je uglavnom bio pod zaštitom crkve. Zašto? Jer je crkva povezana sa Srbijom, sa srpskom bezbednošću i sa Rusima. I tako je kavački klan, da kažem, bio zaštićen i u Crnoj Gori. Od crkvata u Crna Gora. Od crkvata u Crna Gora. Srpska pravoslavna crkva u Crna Gora. Pa da, pa nije slučajno, vi ste videli da se tu desio veliki lom
4 vladika, znači Amfilohije, patrijarh Irinej, onda Artemije koji je bio na Kosovu, koji jeste raščinjen vladika, ali je mnogo znao, i sada Atanasije. To su sve ovi tvrdi koji su bili protiv priznavanja Kosova, i Vučić bi na njih mogao da se osloni za to da ne prizna Kosovo, jer to je njegov kraj. Ako prizna Kosovo, on to zna, to znaju svi. Jedan po jedan od korona. Jedan po jedan od korona i onda nema obdukcije. Čim je korona... Plus patrijarhot. Plus patrijarhot. Patrijarh je rekao da Kosovo je izgubljeno ratom, pa može i da se vrati ratom. Patrijarh je bio za rat, tako da mora da ode. Za patrijarhot Irinej, što počina nekada pre 4 mjeseca. Porfirije je drugo. Porfirije je sada potpuno nova priča. Kje go analiziram i Porfirije. Znači, crkvata, srpska crkva u Crna Gora je Kavački klan. To je ruska, znači. To je ruska, tako je. Interesno je, na primjer, da Amfilohije sekož beše britanska linija. Tako je. Pa to, britanska linija štiti, pa ukršteno. Kako to da go objasnim? To je vaša legendarna izjava. Britanska služba, rusko odeljenje. Znači, to je ona vaša legendarna izjava koja ja često je koristam. Kako to da go objasnim? Jer to je jedino tako objašnjenje. Znate, recimo, leva i desna hemisfera mozga ima ukrštene nerve u produženoj moždini. Tako isto rade službe. Oni su kopija centralnog nervnog sistema, zapravo. Govorim sada u svetskim okvirima. Tako da leva hemisfera desna ruka, desna hemisfera leva ruka. Prema tome, Amfiloh je britanski čovek, ali desna ruka Kavački klan sa Rusima. Milo, direktno ruski čovek, ali leva ruka Škaljarski klan sa Englezima. I to je tako, to funkcioniše, da bi oni drugi moraju da se slože i da onda nema rata. Onda, to je tako bilo 20 godina i duže, 30, i to radilo odlično, jer je veliki novac u pitanju, to su milijarde. Sada odjednom tu se desio neki kiks. Šta se tu desilo? Uključila se Amerika i Amerika je tražila sada svoju liniju, jer iz Afganistana, gde su uglavnom Amerikanci, tu ide ovaj narkokartel, radi preko Kosova. O tome se radi. I sad je tu bijela zbrka. Kosovo je došlo do konkurencije, vrlo slično kako sada gledamo u seriji o Pablo Escobaru i El Chapu, jer El Chapo je morao da bude protiv Pabla da bi mogao da preuzme posao. Droga mora da ide, jer kad ne bi jedan dan u Evropu došla droga, imali biste 2 miliona ljudi, drhtavaca na ulici, došla bi do opšte krize, masovne krize. Znači, mora da ide posao, veliki je novac, mora da ide takođe narkotik. Sad, ko će to da kontroliše, tu je u stvari problem, tu je borba. Tako da... Dva kraka. Južna Amerika, kokain, u najgolem delu, i Afganistan, heroin. To se dva ta. I sad, to je to. Jedna ta droga za masovno, za posiromašni slojevi, vtora ta droga kokainot za pobogatite. Tako je. Međutim, sada Albanci koji hoće da se ujedine, hoće da ujedine Kosovo i Albaniju, a oni su bili u Varšavskom paktu, to su ljudi zaboravili. Zatim, Enver Hodža je bio student Sorbone, on je završio studije u Parizu, isto gde je završio i Pol Pot. To ljudi tako ne povezuju, ali to je ta veza. To je ta francusko-ruska veza koja je vrlo preko komunista, preko komunističke partije, koja radi dalje, samo transformisana. Sad nisu to više komunisti, sad su to demokrate, kapitalisti, ali ide i dalje isti posao, jer kokain ne zna ni za komunizam, ni za kapitalizam. Jedinstveno Ramuš Haradinaj se spasува od golemite komandanti. I Hašim Tači, i Kadri Veselija. Сите завршат во ХАК или завршат во пензија. Единствено Рамуш Харадинaj кој е прв апсен, плюс е апсен во Франција, во 2 или 3 месеци е ослободен, и тој сега треба да биде некој осигурач кој ќе може да го контролира Албин Курти. Ние анализиравме во некој телефонски разговор со вас. Srbija je tražila od Francuske da uhapsi Ramuša Haradinaja da bi mu digla rejting, da bi postao predsjednik vlade. On je direktno bio proteže Srpske. I сега треба да биде председател на државата. Inače, Ramuš Haradinaj odlično govori francuski. Ne znam ja sam slušao direktno uživo na francuskoj televiziji. On to jako dobro zna. To ljudi ne znaju. On misli da on jako primitivan. To nije tačno. И ги поценуваме. Постојано ги поценуваме французите. Постојано французите ги поценуваме. Борис Трајковски авионската, односно несреќата во Мостар и така натаму. Значи, француската служба е постојано вклучена тука на Балканскиот полуостров. И сега велите дека Порфирije
francuska linija, Varamkina, srpska... Kovilj, da, to je ova Vojvodina. On je bio u Kovilju, Porfirije, dugo, to je manastir blizu Novog Sada, a cijela Vojvodina je francuska interesna sfera. Tome se radi, to je to što ljudi zapravo ne znaju. I to preko Mađarske zbog poljoprivrede. Tako da Vojvodina ima svoju kancelariju u Briselu, ne ide preko srpske vlade, nego direktno sa Evropom. Znate, profesore, na primjer, to je Porfirije, da. Луѓето што го познават и што ги познават приликите во Хрватска во Загреб, велат дека Порфирije всушност му бил шеф на сега веќе починатиот gradonačelnik na Zagrebu, gospodin Bandić. Pa gradonačelnik koji je bio dobar čovjek, inače Srbin iz Hercegovine, poreklom. Zapravo nije, mislim, šta znači Hrvat Srbin? Ima kontroverzi kako je počinat, da li je na druga adresa, pa da li je imalo kokain, pa da li je imalo Viagra i така натаму, нели, и ова сериозни медиуми го пишуваат и во Хрватска и во Србија. Меѓутоа тука Порфирije се јавил како негов шеф. Lugато što to je bio moj utisak, to je moj utisak. Video sam kako oni međusobno komuniciraju i onda sam video da je prvo, Porfirije, on nema ništa religiozno u sebi, bar je to on je potpuno jedan čovek, da kažem, sekularni, mirski čovek, kako bi rekli crkveni ljudi, i on se veoma aktivno bavi politikom. Tu nema šta. I zato je jako dobar kao patrijarh sada, jer kada bude trebalo da se digne narod, treba jedno 100.000 ljudi u Beogradu da se skupi ispred crkve ovog Svetog Save, znači mora neko da obori režim, to je jedan ozbiljan zadatak. Jedino crkva to može. Vidite da opozicija ne postoji u Srbiji, nema nikoga. Кој се прашав за Кавачки клан, кој е всушност црковниот клан и кој влече корени од Москва, всушност сака да ве прашам од каде пари, односно да објасним од каде пари, бидејќи српската црква покажува енормно количество на пари. Се градат цркви, значи се градат цркви низ цела Србија. A to su albanske pare. To su albanske pare. Vidite o čem se radi. Pre nego što je proglašena nezavisnost Kosova, morala je crkva da bude obeštećena, da dobiju za metohe, ne za Dečani ovo, to ostaje pod UNESCO-om i tako dalje, i to je u redu, nego za veliki deo teritorije koji je posle nacionalizovan pod komunizmom i gde su se naselili Albanci, razni ljudi. I to je onda Adem Demaći, 3 milijarde dolara je bilo u pitanju u kešu, i onda je išla delegacija crkvena. 2004. su bilo ono kad čupaju krstove, kad su se Albanci digli i krenuli na crkve. 2004. u martu. Onda je crkva videla da je ozbiljno i poslali su delegaciju na dogovor kod ovoga Diogardija. Diogardija je američki kongresmen koji je Albanac, inače poreklom. On i Bob Dole, oni čuvaju, da kažem, u kongresu američkom, oni čuvaju tu albansku stranu. I kod Diogardija išao je vladika Jovan Zagrebački, pokojni, vladika Artemije, on je bio tu takođe, i oni su se dogovorili za obeštećenje za metohe crkvene. Znači, ne za ove glavne, ne za Gračanicu, ne za Dečane, ne to, i za Pećku patrijaršiju, nego za ova imanja. To je brdo jedno koje je kralj Aleksandar davao crkvi još pre Drugog svetskog rata, i sad tu šta? Tu ima neke ovce, nešto, sad to, i to su dobili oni 3 milijarde dolara u Švajcarskoj. Znači, to je prodadano. Pa da. O tom se radi. Tako da, zato se crkva ovako ponaša, vidite. Tako da crkva će sebe da iskupi što će da sruši Vučića koji će da izda Kosovo i tako će se pokrije to. No, imat mnogo pari. Da, ima para koliko ima mnogo pari. I тие се сериозен систем. Единствен сериозен систем кој може да направи преврат во Србија, односно во смени Вучич. Како не? Едино они, само то е и тоа го има тестирано во Црна Гора. Значи, тој модел што ќе се случи или како тоа ќе функционира е тестиран во Црна Гора. Тестирано е, али у ствари тамо неќе, то ќе да се направи баланс. И тамо е направен баланс помеѓу руското и британското влијание. Јас. Мило Ѓукановиќ, кој според вас е руски играч. Pa, ruski igrač, on je komunista bio. Prvo što je bio komunista. Drugo, što je on pravi ruski igrač. A Bulatović i ovi drugi koji su bili protiv nezavisnosti Crne Gore, ta opozicija, oni su bili blokirani. A Rusi su otvoreno lobirali u štampi za nezavisnost Crne Gore i dali mu $25 miliona za izbore. Pa to je sve javno, to nisu tajni. Зошто Русите би играле на карта
Мило Ѓукановиќ, например, или на карта црквата, и која е крајната цел на Русија. Имаше една изјава на се уште актуелната министерка за надворешни работи на Косово, Стубла Харединај, Мелиса Стубла Харединај, која што вели Русија не ни дозволува да го решиме проблемот со Србија. Тоа е една неизина изјава. Да. Значи Русија ни пречи, ни се меша да го решиме проблемот со Србија. И втората изјава е на идниот премиер косовски најверојатно Албин Курти, кој што вели прашањето на преговори со Белград е некаде на 6-то место, а дека тој ќе разговара со србите во Северно Косово. Што всушност тој би можел да разговара со србите во Северно Косово, и ако се исклучи Белград од приказната, тука ќе дојде до одредена војна или ќе дојде до одреден воен конфликт. Па можеме ли тоа да го анализираме? Па, ево овако, прво, чија е идеја да се уjedini Kosovo i Albanija? Pa to je ideja Kominterne, koja je stvorena 1919. godine. Pa na kongresu partije, jugoslovenske partije, one kraljevske, pre drugog svjetskog rata, u Drezdenu, to je jedan od zaključaka. Znači, Jugoslavija, kraljevska Jugoslavija, tamnica naroda, Srbi, narod hegemon, treba da se, znači, svi narodi oslobode, da se uništi Jugoslavija. To je sve bilo još pre drugog svjetskog rata, kao program Kominterne. To je program komunističkih, da kažem, partija ne samo Rusije, nego i zapadnih. I italijanske i francuske, to su velike komunističke partije. Pa i na kraju krajeva i američke, koja je mala, ali dobro. Charlie Chaplin je bio član komunističke partije Amerike. A Picasso je bio član komunističke partije Rusije. Kad je umro Staljin, on je crtao portret Staljina, Picasso prvi, koji je objavio posle ceo svet. To ovako samo usput kažem. Znači, Kominterna je išla protiv Jugoslavije. Onda za vreme Tita je to bila jedno vreme blokada, zatim Ranković je smenjen jer on je hteo da bude jedinstvena Jugoslavija, to je bila služba. Oni su u stvari na neki način armirali i betonirali Jugoslovensku federaciju. Kad je Ranković smenjen, onda je cela služba smenjena i onda je u stvari počeo rastavljanje Jugoslavije po republikama i 1974. godine onaj ustav je konfederalni ustav u suštini, samo prikriven. Tako da jedino Tito ostao kao autoritet, a svi drugi su bili hrvatski predsjednik, makedonski, slovenački, to je sve bilo rastavljeno. Zašto to kažem? Što je to stari plan Kominterne koji je konačno Gorbačov 1989. na Malti potpisao sa Bushom. I tad je to postao ugovor velikih sila koji se sada izvršava. To je suština stvari. To da bide nezavisno Kosovo? Pa nezavisno i ujedinjeno sa Albanijom. Sa Albanijom. Pa da. I onda je 70. godina, to su sve bile marksističke ćelije, odakle je napravljena UČK. To je još Tito bio živ. Kada su oni hapsili po Kosovu, ne znam, 3-4, pa kao marksisti, tu je bio Albin Kurti, jako mlad, tu je bio Hašim Tači, oni su sve marksisti iz tih ćelija. Pa su onda posle nastali, u zatvoru je nastala ta, da kažem, na robiji je nastala ta škola revolucije, tu je nastalo rukovodstvo ove... To je ona zabluda koja treba da se demistificira, da se demaskira. Nije postojano samo znak nejednakost pomegi UČK i Vašington i Amerika. A de facto UČK, celata ta struktura, Kosovo Republika, dviženje za nezavisnost na Kosovo, spojivanje sa Albanijom. To je sve ruska. To je ruska linija. Pa da. Ruska služba, znači KGB struktura. Tako je, apsolutno. Koja se posle transformisala, ali ona se transformisala i u Rusiji. To sve nisu sad više isti ljudi, ali neki mladi su ostali, koji sad imaju... Vi imate na teza дека Мило Ѓукановиќ и Српската црква во Црна Гора треба да бидат пиемонот на српството. Дека тамо треба, тоа е ваша стара идеја, дека тоа е парадокс дека треба да биде формирана независна црногорска црква, која би настанала нели од ова црква на Амфилок и така натаму, и многумина ве напаѓаат нели околу тоа прашање, меѓутоа ве сметате дека центарот на српството е во Црна Гора, дека Мило Ѓукановиќ па он чува тај црногорски, дека го чува. Pa da. To je čuvarot na srpsото. Pa da, jer ovaj Krivokapić koji je došao... To je engleska škola. Pa prvo što je engleska škola, ima veze i s Francuzima preko Luksemburga, on nešto radi. Ali nije to. Tu je dobio novac. Da, 700 miliona. Iz francuskih banaka, da. 700 miliona evra. Pa da. Ali, i to u tajnosti, a on je kao za demokratiju, pa mislim smešno. Ali,
Šta je tu problem? Tu je problem što je Đukanović došao da rasproda Crnu Goru. On je zapravo kao DOS, kao Đinđić, kao oni. Oni sada strancima prodaju Crnu Goru. To je njihov glavni zadatak. A mafija, Milo, oni to nisu dali. Imali su sa Rusima nešto, ali ogromne investicije su Rusi dali u Crnoj Gori, milijarde su uložene i to je išlo sve preko Mila Đukanovića, to je ta sigurna linija. A da vam kažem, nezavisnu crnogorsku crkvu, to je osnovao moj bliski rođak Antonij Abramović, koji je bio arhimandrit Srpske pravoslavne crkve i on je posle, za vreme rata je bio u Dečanima i sačuvao je Dečane, to mu je bila ovako, kad se celo bratstvo razbežao, on je ostao sam praktično, pa je sačuvao, bio je veš čovjek, i od Italijana, i od komunista, i od Albanaca, i Dečani nisu srušeni za vreme Drugog svjetskog rata. Onda je on posle toga emigrirao u Kanadu i radio je u Ruskoj crkvi do penzije. Onda je došao, kad je iz Liberalnog saveza Slavko Perović, Liberalni savez, došao je kod njega i rekao, kaže, ajde, molim te, moramo da ponovo obnovimo autokefalnu crnogorsku crkvu koju je 1918. uništio kralj Aleksandar, koju je uništio i crnogorsku državu i srpsku, nije samo crnogorsku. I onda je on na to pristao i došao i osnovno, bio je već star i tako bolestan i to je sada nastavak toga. I onda je Milo Đukanović hteo da to sada sve ujedini da, znači imamo državu Crnogoru i imamo crnogorsku autokefalnu crkvu koja garantuje bezbednost. Znači da izbegne ono što ima u Hrvatskoj. Hrvatska ima crkvu, ali je šef u Vatikanu, nije u Zagrebu. To je ideja upravo srpstva i crnogorstva, srpstva, da kažem u nekom duhovnom smislu, da mi budemo nezavisni. Svaka mafija to teži. Mafijaš on ne teži da bude pod nekim, da ima novog šefa, nego da bude svoj na svome. Tako da je Milo u tom smislu hteo da pomoću crkve i pomoću države zaokruži tu neku vrstu nezavisnosti. Međutim, to nije odgovaralo nikome, ni Rusima, ni Zapadu, pa su ga malo... Interesno, na primjer, ta vaša teza Kršovija Dalmacija ili dijelovina Hrvatska, koji trebaše da bida onaj plan Z4. Da. Kako jedna vitna država, Ramkina država. Pa to se isto vidi. Prvo, ja znam i preko Tesle, da jako mnogo Ličana, ljudi iz Like, je radilo u čeličanama u Pittsburghu, u Americi. I oni su svi slali novac u Liku, tako je cela Lika živela decenijama, tako da je Lika vezana kao operativni centar, neka vrsta operativnog centra, na Ameriku i na Englesku. Manje na Englesku, više na Ameriku. I sad, kad je Tuđman, koji je bio GRU, vojna služba, kao general vojna ruska služba... OZNA. Pa OZNA, ali ko je osnovo OZNU? Agent iz Rusije. Da, mislim, to je linija. To je linija. I on je imao plan da ili će se Srbi pokoriti, ili će on to sve da istera, jer ima jaku podršku. Rusku. Jaku podršku rusku, tako je. I sad šta? Ko je u stvari došao da pravi Z4? Pa Cyrus Vance, Amerikanac, i Lord Owen, Englez. Gde su to Rusi? Nema ih nigde. I oni su pokušali svoje da spasu. Ali ovi su preko tajnih linija slušali u stvari ruski centar u Beogradu. Posle Cyrus Vance i Lord Owen dođe... Cyrus Vance je umro, Lord Owen došao je Stoltenberg, koji je, Stoltenberg je bio za vreme Drugog svjetskog rata, on je u Norveškoj u logoru i kasnije on je zavrbovan, praktično bio Staljinov agent. Eto, a njegov sin sada je, jednom mom prijatelju koji je pokojan, koji je znao Stoltenberga, on je rekao, ma znate šta je rekao? Rekao je, pita ga, kaže, Torvald, kaže, pa šta ti radiš tamo u Krajini, što ti to moraš da... Pa kaže, moram da bi moj sin bio predsjednik vlade. Sin je postao predsjednik vlade, onda je došao Breivik i oni su laburiste mlade, 70 njih, to je proengleska ta varijanta bila u Norveškoj, kao što znate, bilo je veliki masakr ljudi u Norveškoj. Poslije toga je postao sa tog mesta predsjednika vlade, postao je sekretar NATO pakta. Jer NATO pakt, to je partnerstvo za mir. Nije to samo NATO pakt. Tu postoje sada dve relikvije, ezoterijske. Za NATO zapadni deo to je Sveti Gral,
a za istočni deo to je kamen sa Oriona. Tajni kamen, znači kamen koji je došao sa vanzemaljske inteligencije. I to je taj ezoterijski deo koji je spregnut, a sami inspiratori osnivanja NATO pakta su malteški vitezovi. A 1896. godine Napoleon zauzima Maltu, kad je krenuo, 1796. krenuo na Egipat i on je ukinuo malteški red. Onda je car Pavle I, to je car ruski, poslao generala Suvorova, koji je zauzeo Maltu, otero Francuze i vratio malteški red. I tada, od 1803. i 4. tu malteški red daje ruskom caru primat, da on bude šef malteškog reda. Tako da je to ruska linija direktno osnovala NATO i zato je sada Stoltenberg po toj, da kažem, također ruskoj liniji sekretar NATO. A to deluje kao fantastika, što ja pričam, međutim, to je istina. Tije relikviji na malteške, to recega se u Crna Gora. To je, Bogorodica Filarmosa, da. Сега je Crna Gora. Manastir Svete Vasilije Ostroškin, ili tamo se tija... Crna Gora je jako važna. Ako se sjećate da je Trump rekao, kaže, šta je ta mala Crna Gora, kaže, će tu da počne Treći svetski rat. Kad niko još... Taka beše, to je njegova tizija. Rekao, šta on to govori? Međutim, šta on to govori? Pa nije hteo da se pozdravi sa Duškom Markovićem, predsjednikom crnogorske vlade. Kad mu pružio ruku, on je ovako... To je bilo ima ga i dalje na internetu, pa nije hteo ni sa Milom Đukanovićem, kasnije, opet na NATO sastanku. Milo koji ima 2 metra, pa je pokušavao nekako do Trumpa, mislim, nije uspeo, on okrenuo leđa. To je već bio uvod u stvari u to. Znači, to je dogovor sa Rusima da u Crnoj Gori mora da dođe do balansa vlasti, jer bi Crna Gora, da je Milo uspeo da napravi crkvu, da je završio taj proces, bila potpuno nezavisna. Mafijaška država, pa to neće svetske sile. Rusija je ipak imperija, ne želi nezavisne države. Vi, profesore, pravite neka paralela pomegu lika Tesla i pomegu Sicilija. Vi velite deka to što Sicilija bila vo Italija, to trebalo da bude lika vo Hrvatska ili vo SFRJ Jugoslavija, deka to lobi tamo ličko so Tesla i tako natamo, ima bitno vljanje v razvodenja to na amerikanskata. Pa kako da ne? Pa mafija iz Amerike, jer to imate i u ovome Kumu, Al Pacino, to šalje novac na Siciliju, oni praktično žive od Amerike, ne rade ništa, prave malo masline i to. I onda, 943. kad su se iskrcavali saveznici na Siciliju, ko je bio glavni, ko je organizovao iskrcavanje? Pa Laki Luciano. Laki Luciano koji je bio mafijaš, koji je bio u zatvoru, koji je rekao, ok, radimo sa američkom državom, jer mafija je onako spregnuta tamo sa državom, to je Frank Sinatra. Izvijem se, Frank Sinatra pozove Franka Sinatru, pozove Kennedy na večeru u Belu kuću. Isti termin Giancana, koji je bio, vodio je sindikat vozača Amerike, to je vrlo jak sindikat ovih kamionđija, što voze. On na Floridi pravi svoju večeru. Pa gde je otišao Frank Sinatra? Pa otišao kod Giancane. Kennedy je otpisao. Znači, vidi se tu ko je. A kad je bio Hruščov da drži govor u 63. čini mi se, kad je držao govor u Ujedinjenim nacijama, kad je lupo cipelom, to je čuveni. Otišao je, to imate na internetu, Hruščov dolazi na ručak kod Franka Sinatre sa suprugom. Šta to znači? Šta to znači? Da se vratime na Kosovo, da se vratime na Srbiju. Ovo i velja nevolja je всъщност дел на преторианската гарда, луѓе кои го чуват Александар Вучич. Минатата година, значи некаде пред една година, Небојша Стефановиќ, кој тогаш е министар за внатрешни работи на Србија, има официјална посета, значи тоа е пред пандемијата, пред корона пандемијата, пред пандемијата со коронавирус, има официјална посета на Вашингтон, на Соединетите американски држави. Има средба со шефовите на најмокните безбедносни структури во Соединетите американски држави. Така е. Сега него го напаѓаат медиумите под контрола на Вучич дека од една се вратил од Америка и се покажува дека е друг човек, има други инструкции, така на тоа, меѓутоа никој не смее да го чепни. Гледате, таму има харанга, има телевизиско, има медиумско судење, медиумско жигосување, медиумско обвинување, меѓутоа никој од нив нема завршен. Нема ефекат судски. Нема судски ефект, значи никој не е разрешен. Тоа значи дека американците веќе уште пред една година го почнале процесот
на рушење и детронизирање. Па. Луѓето кои сапсе се извино, Славиша Кокеза, кој е председател на Фудбалскиот сојуз на Србија, па братот на Вучич, Андреј Вучич. Па целата оваа структура, то се луѓе кои се од непосредното обкружување на Александар Вучич, фатени во шверц со оружје, значи тоа се официјални документи. Tako je, tu je sada reorganizacija svih tih linija, distributivne linije za narkokartele, to je škaljarski klan i kavački, a onda ide to što je Srbija neutralna vojno, ali kako onda može da prodaje oružje u ratne zone? Jer je oružje iz Srbije išlo u Saudi Arabiju na aerodrom, pa onda odatle kamionima u Jemen direktno u rat, u ratnu zonu. E sad, šta je tu problem? Ja sam pre 2 godine otprilike u časopisu američkih vojnih veterana izašao je članak ruskog vojnog analitičara, vojne službe ruske, koji piše o srpskoj armiji i o prodaji oružja. I tu su slike Aleksandra Vučića, Andreja Vučića, Slaviše Koheze i još jednoga koji ima, da li je Petrović, preko koga ide direktna distribucija, on ima firmu na Kipru. To su glavna bila 4 čoveka. Znači, nisu pominjali ovoga Krušik i nisu pominjali oca od Stefanovića. Što znači da je otac Stefanović tu ušao, da kažem, onako, eto, kao neki penzioner, pa su ga izbacili iz igre kao korona. Da li je on umro, da li nije umro, to je veliko pitanje. Neki kažu da je u zaštiti svedoka, u procesu zaštite svedoka u Americi. Otac, da nije uopšte... Znači, така почнал процес. Pa da. Koji treba da završi со признавање на Косово. Upravo to, jer oni moraju da zaštite Stefanovića ako hoće da on na kraju bude taj koji će da da podatke. Znači, Vučić го признава Косово, a crkvata go ruši Vučić. Tako je. Jer Porfir je već rekao da ne može da se prizna Kosovo. Mislim, znači on već ima poziciju, korak, on igra, pošto je crkva važnija od države u Srbiji, onda ona ima već korak napred, čak 2 koraka napred. A Vučić ako ne prizna Kosovo, ove afere će da dođu do njega direkt. Tako da je ove afere, to je u stvari pritisak na Vučića da prizna Kosovo. Nije to nikakva, kao jure oni u Belivukama, šta to sitno. Ете, професоре, пред 5 дена Бридлов, генералот Бридлов, кој до 2016 година е врховен командант на НАТО, дава една поприлично тврда изјава. Да. Дава некаде на Мајами онлайн пресконференција за хрватските медиуми има, бидејќи тој е некој лобист на Локид, овие што произведот авиони, а хрватите купуваат некои авиони сега од нив. И тој вели дека 10 години американците се повлекуваат непотребно делот југоистокот на Европа, и после го посочува делот на Западен Балкан, дека на таа територија доаѓаат русите, дека веќе конечно дојдено време да им се покаже на русите дека треба да го напуштат овој терен, да напуштат оваа територија. Така да е на тврда изјава на човек кој до пред 6 години бил прв човек на НАТО, војната команда на НАТО, и вели дека новата американска администрација, која многу подобро ги познава приликите на Балканот, ќе биде многу поекспедитивна, многу поефикасна и многу побрутална во наметнување на американските интереси. Што тоа би требало да значи тука на Балканскиот полуостров, според вас? Pa, Amerika je doživjela veliki poraz na Balkanu, jer Amerika je prvo Jugoslaviju čuvala. Znači, ona prva Jugoslavija na Versajskom u miru je stvorena na zahtev Woodrowa Wilsona i Amerike i američkih masona, gde su bili i Srbi, kao što je recimo Mihajlo Pupin. I sad vi imate tu situaciju da s jedne strane, to je Jovan Cvić, on u knjizi Antropogeografija tvrdi da je ovo idealan prostor da svi narodi žive zajedno, da su to južni Sloveni, ali da mi možemo da primimo i sve druge narode. A s druge strane, Dvorniković, znači hrvatski autor, piše karakterologiju Jugoslovena, koja je bila zabranjena pre Drugog svjetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji, jer govori o tome da ti narodi ne mogu da žive zajedno, nego svaki mora posebno. I znači to je hrvatska linija, to je ruska linija za razbijanje Jugoslavije. O tome se radi. Znači, уште пред 100 години. Da. Таа американска линија за Југославија. Jeste. И затоа ја брани. Затоа ја поддржува, финансира, го прави тој договор. I Titu, Турција, ko je dao Грција. Titu novac za Jugoslaviju? Da bi, pa Amerika. Pa da.
To je mini balkanski pakt koji je formiran Turcija, Grcija i Titova Jugoslavija. Tako je. Za razlika, znači od Amerika, od Vašingtona, Rusija raboti preko Hrvatite i preko strukturite naučaka I Slovenaca. na rasturanje Jugoslavije. Tako. I to je stara politika, to nije novo nešto. To je od 1919. politika Kominterne, koja je sada preko Malteškog sporazuma postala državni ugovor velikih sila i to se sad ispunjava. Ne može Putin da to promeni, jer sadašnja Ruska federacija je pravni naslednik Sovjetskog saveza. Znači, što je potpisao Gorbačov, Putin mora da izvrši. Da ve prašam li za Putin? Мината тоа емисија зборевме за Путин, Да. дека Путин е детронизиран. Па имаше такви напади на социјалните мрежи, но што се проруски структури во Република Македонија. Па тоа се глупости, па Путин не бил никош посилен во својата кариера, па најмокен човек на светот и така натаму. Па да. Што де факто се случува во Русија сега? Само немојте многу Путин да го критикувате, бидејќи тоа ќе биде харанга, тоа ќе биде поплава на социјалните мрежи, тоа ќе биде една лавина на критики. Pa ljudi, vidite, i Trump i Putin su na neki način velika prevara za malog čoveka. Mnogi ljudi su očekivali od Trumpa isto što i od Putina, to je da spase malog čoveka, da donese pravdu, da najzad bude mir, da nemaju, da kažem, milijarderi i vojne strukture takvu moć. Međutim, to je naivno, pa Putin je samo deo jednog aparata, a iznad američkog predsjednika ima najmanje 40 nivoa informisanja. On je manje informisan čovek od, na primjer, sveštenika metodističke crkve koji pravi doručak, takozvani. Molitven pojedok. Da. Prvata nedela na februara. Pa da, kad je Obama dolazio na doručak, kaže, pa ja ne znam, kaže, imate briefing, sad će vam reći šta je spoljna politika Amerike, da nešto ne pogrešite. Predsjedniku Amerike, pa ne možete vi da se oslonite na predsjednika, to mora da radi aparat. I to ozbiljan aparat. Što se случува во Русија? Нели ние говоревме минатата емисија, односно пред минатата емисија, за таа поделба на црква и на војска? Да. Дека во времето на Путин црквата е доминантна, КГБ структурата. I to je stara, i to još iz doba Petra Velikog. Petar Veliki, on je bio sa crkvom, a veliki knezovi, to su Dolgorukovi, to su Galicini, to su Demidovi, tako da. Veliki knezovi, oni su bili obrazovani i oni su bili masonerija i oni su držali vojsku zbog artiljerije, zbog obrazovanja. Za vojsku treba da imate obrazovanje, u crkvi je obrazovanje druge vrste. Tako da je tu već bila podela između cara i crkve i velikih knezova. I to je sada i struktura ruske nacionalne struje. Imate KGB koji drži crkva, to je civilna služba, i imate GRU, vojnu službu koju drže masoni, odnosno Teozovski krug. Recimo ovaj general Ivašov, koji sad ima i knjigu je objavio i na srpskom je prevedena, onaj koji je vodio na Prištinski aerodrom, to je taj čovek, on je time komando, on je recimo Teozov. I to se vidi iz načina kako govori. A u ovom trenutku, u svim masonskim ložama, u celom svetu, su postavljeni šefovi Teozovi. Tako da je masonerija spuštena na niži nivo operative svetskog društva, a zapravo ideja je viša teozovska. Zašto? Zato što teozofija nije samo ruska, nego i engleska. Helena Blavatska, koja je osnovala teozofiju zajedno sa svojim mužem, prvi muž je bio pukovnik Blavatski, a ona je ne Dolgorukova, ona je u stvari knjeginja ruska Dolgorukova, udata Blavatski, pa drugi muž je bio pukovnik Olcott, američki pukovnik koji je osnovao zapravo formalno teozofsko društvo. On je posle bio ministar odbrane, general i tako dalje. I tu je još, znači to su godine posle Američkog građanskog rata, 870. godine, tu je zapravo napravljena ta teozovska i to vrlo duboka ezoterijska struktura ruske i američke vojske koja je zapravo jedna ista ćelija. Kada je centar od? Centar je u Filadelfiji, zna se to. Mislim, tu su sastanci ponekad, ali nema tu nešto formalno.
Nema nešto formalno kao recimo lobanje i kosti, koje su, na primjer, ali to je mnogo niži jedan. Oni rade ili instituti američkih univerziteta ili Jelski univerzitet. Oni rade sa američkom vladom. To su stručne službe. Koja je posle toga dobila u SS-u nacističkom isto svoj simbol, lobanje i kosti. SS i tajno društvo Jelskog univerziteta. Kad se vratime ke Putin i ke vojskата, ke структурите во Русија, да не избега прашањето, сега се извинувам. Гледате што случува во кралското семејство сега. Како? Шта се сад дешава у кралском семејству во Великој Британија? Ако Леди Ди или принцезата Дајана се случува она собраќајна несреќа, фингирана, нефингирана, точно, неточно, несреќа или екзекуција, не е битно, значи не навлагаме во такви некои теории на конспирации, но таа се наоѓа во автомобил со муслиман. И кралската лоза, кралската династија тоа не може да го прифати. Сега се случува ово интервју кој треба да биде земјотрес, што главниот акцент е ставено на прашањето дали се расисти и дали детето ќе било доволно бело или доволно црно, малово Арчин или синчето на принцот Хари. Ова е удар, драматичен удар врз кралското семејство. Ако досега ние знаевме дека кралското семејство е всушност најмокната структура во светот, се знаеше кај е центарот на моќ, дали сега се оди на една детронизација, растурање на последната мокна кралска лоза во Европа? Da, meni je to simptom kraja u stvari engleske kraljevske kuće, dinastije. Da, Engleska ide u pravcu republike. Jer ako bude rat između Kine i Amerike, što je vrlo blizu, jer Kina hoće da izvrši invaziju Tajvana. Znači, bit će u ratu s Amerikom koja brani Tajvan. Ako se to desi, onda povratno će američka privreda jako da trpi i u stvari Amerika će početi da se raspada. Američka federacija ide u fraktal. Oni su već podelili federalne rezerve u 12 delova. Znači, moguće, znate, da bi moglo da funkcioniše moneta, tako da federalne rezerve še nisu jedinstvene, nego ima 12 federalnih rezerva u Americi. To je već pre 2 godine. Profesore, да потврдам ова ваша теза, во последниот број на американскиот магазин Wired има само еден текст, а тоа е скратена верзија на еден роман за војна помеѓу Кина и помеѓу Америка. Vidite, oni to uvek unapred ili snime film ili daju... Значи, тие веќе како да не подготвуваат. Неизбежна според вас е таа војна помеѓу Кина и помеѓу Америка? Neizbežna, jer Rusima to odgovara. Ko dobija tu? Pa Rusi. U tom ratu. Вие, например, русите ги сметате како најмокна структура. Апсолутно. И колку што можам да ве читам меѓу редови, вие сметате дека тоа е најопасна или најефективна, најефикасна и служба, и структура на владење, и власт, и војни потенцијали, така натаму. На што го темелите тоа? Да речеме да сметате Русија за една таква суперсила. И тоа во период кој Русија навистина формално правно е пониско ниво и од Америка и од Кина. На што се должи? Како русите ја црпа таа сила во своето делување? Pa nije crkva tu glavna, to je, kako bih rekao, starijeci, oni su izvan crkvene same strukture organizacije. Oni su nezavisni proroci koji rade u isposnicama. Ali vidite šta je, tu je u 14. veku zapravo Rusija se spregla sa ostatkom imperije Džingis Kana. Džingis Kan ima najveću kopnenu imperiju ikada, 26 miliona kvadratnih kilometara. To nije nikad ni Sovjetski savez je odmah sledeći sa 23 miliona, ali nisu uspeli da osvoje to sve, uključujući Kinu. Jeli, Kublai Khan kao nasljednik Džingis Khan osvaja Peking i pobije 350.000 ljudi. On je pobio svo stanovništvo Pekinga, 1235. I Kublai Khan posle osvaja Kinu. Naravno, ta imperija se lagano rastvara u modernom vremenu, nailaze drugi narodi se uzdižu, jedni padaju, drugi dobijaju na značaju. Onda razvoj same nauke, tehnologije, vere, sve to ide, istorija. Ali ostaje matrica vlasti, imperijalna matrica, to je u stvari šamanska matrica koju je Mongol
Džingis Kan koristio i to je jedna drevna religija koju imate i danas i u Mongoliji, a ima ostataka i na Tibetu i u Bompo, religiji koja prethodi budizmu. To je u stvari ta imperijalna matrica kojom može da se apsolutno osvoji svet. Jer ona nema nikakve, da kažem, nikakve ograde u vezi nacije, u vezi pola, u vezi prostora, kontinenta, ne. Tu se ide na čistu duhovnu indukciju svesti. O tom se radi. To je pitanje svesti. I to univerzalne svesti. Ko razume tu matricu, onda će razumeti rusku politiku. Rusi ne vrše poteze u cilju, odnosno u interesu svog sopstvenog naroda. Ne, nego u interesu svetske dominacije, svetske vlasti. I onda može da pogine 20-30 miliona Rusa i od gladi i da naprave komunističku revoluciju koja je katastrofalna s polja gledano, ali u suštini je od jedne pravoslavne, jedne, da kažem, tradicionalne i dosta naivne carske Rusije napravila svetsku silu preko komunizma i uspela da poveže ceo svet. I zašto? Pa radnici postoje na celom svetu, a pravoslavnih nema na celom svetu. Sada kažete kao 14. vek, ta jedna Rusija. Tu je napravljen taj dogovor između Rusa i Mongolita. Da, pa to nisu radili, da kažem, knezovi, carevi, ne, nego ovi koji su iza. Znači, to je radila crkva, jedan deo crkve, jedan deo masona i to starih masona, te egipatske inicijacije, nije to engleski masoni, to je tek 18. vek, to je pre toga. Znači, to je ta veza koja stoji od Vavilona, to je 2500 godine, i to se tajno prenosi i to je proradilo u Rusiji. Zato Ivan Grozni kaže, Moskva je 3. Rim, a 4. neće biti. To kaže car ruski, objavljuje. Tako i jeste. Naprimjer, kako se nime da vidime, i centar na islamot, pa i centar na tija sedli strukturu od Afganistana se preseloti v Rusiji, така натаму. Војната за Афганистан и така натаму, тоа се интересни работи кои нашата публика не ги има слушнато, не е запозната публиката на оваа емисија со целата таа работа. Меѓутоа и војната во Афганистан може да се стави во еден таков контекст. По улогата на Сталин, кој би требало тука сега да објасниме кој е де факто Сталин, што се случи и така натаму, ќе можеме ли едно по едно тие прашања да ги анализираме? Зашто де факто се води војната во Афганистан? Што американците бомбардират, а што русите кои претходно влегуваат во Афганистан успеваат да спасат и да преселат на своја територија? Pa vojno u Afganistan su Rusi počeli, ne, Amerika je došla kasnije sa talibanima. Rusi, da se stare ezoterijske organizacije koje su imale manastire, to imate kod Gurdjijeva. Gurdjijev je jedan veliki mistik koji je objavio knjigu, bio je i film posle, Susreti sa istaknutim ljudima. On govori o Sangmung bratstvu. Sangmung bratstvo, to je jedno staro bratstvo koje je još nastalo 2500-3000 godina pre naše ere, znači u doba Vavilona, čak pre i starog Egipta. Znači to je haldejska inicijacija i preko astronomije, a u stvari preko astrologije, znači veza zvezda i čoveka, to je astrologija. Jer šta se mene tiču zvezda ako sa mnom nemaju veze. Tako da je astrologija ključna nauka i prva empirijska nauka. Onda u stvari oni preko te stare jedne inicijacije to sve spajaju sa ostatkom mongolske matrice Džingis Kana koji je bio genijalan čovek. Tu nema šta. Znači, kroz njega je progovorila viša sila, kroz Džingis Kana. Jer on je bio self-made, on je sam sebe napravio od roba, praktično iz jednog plemena i osvojio najveću imperiju. I napravio i obaveštajne službe. On je počeo mnogo toga što je bitno samo za vlast, ne za kulturu, ne to. On je vlast uspeo da izdvoji iz kulture. Tako da mi, kad gledamo recimo Aleksandra Makedonskog, vidimo da to je jedan izuzetno obrazovan, kulturan, fini čovjek koji hoće da zavede, da spoji svet, odnosno da ceo svet ujedini preko harmonije, preko kulture, preko religije u sunce, preko Amon-Ra. Međutim, kod Džingis Kana to je samo čista svest i to je jedan stepen viši kada gledate u odnosu na organizaciju vlasti. Tako da tu su matricu Rusi preuzeli i ta matrica je izuzetno moćna. Tajните službe?
Pa da, ali nisu to ovi službenici gde pripada naravno i Putin, to su ovi u uniformama i koji imaju činove. Ne, to su potpuno ljudi sami koji žive na jedan sasvim izdvojen način. Nisu oni ni u crkvama, nisu oni ni u masonskim ložama, ne. Oni samo kanališu kosmološke zakone i znaju gde treba to da prenesu i posle radi to kao domino sistem, radi kaskadno. To su planeri van sistema. To su zapravo vladari tog azijskog unutrašnjeg kruga koji vlada apsolutno po meni ne samo Amerikom, nego vlada Kinom. I još ima nekih centara u Indiji koji su paralelni i u Engleskoj. A drugo sve je za sada... Ali evo napad na Englesku. Vidite, napad na englesku krunu. Pa da, to je napad Azije na englesku krunu. Nije to što sad, mislim, da li ova crnkinja, to je smešno, to su samo spoljni efekti. Ali u stvari, unutra, jer engleska kraljica bila zaista moć, predstavljala moć, da, ta moć sada mora da se podredi svetskom društvu, globalnoj zajednici. I Rusi znaju samo da je Tesla tu taj koji to omoguća. Da, kad dojdeme na kraj za Tesla, znači Gurdjieff i Stalin. Stalin je Gurdjieff. Možemo li da analizirаме tаа врска? Знаете, бидејќи ние за Втората светска војна... Сталин je Džingis Khan, pa to je ta matrica. Direktno, zato on tako čudan, ali inicijacija Derviš. To piše Gurdjieff. Gurdjieff i Stalin, oni su iz Tbilisija, to je iz Gruzije. Sad, znali se Staljinova biografija? Stalin je jednu jedinu biografiju svoju lično odobrio. To je biografija koja je deljena pitomcima Suvorovskih akademija. Njih je bilo svega 4.500. To su janičari iz raznih okupiranih zemalja. Bilo je i iz Srbije, iz Jugoslavije, iz jugoslovenskih zemalja. Onda iz Rumunije, iz Bugarske i tako dalje. I oni su specijalno, to je vojna akademija i tu je lično Stalin dolazio kod njih. I on je njima davao, ja sam imao u ruci tu biografiju i čitao, on je sa svojim potpisom to davao pitomcima. Šta tu piše? Otac Stalin, nema Stalin oca. Zašto? Tbilisi, malo selo, tatarsko selo. I pored tatarskog sela, rusko selo, gde su bili Rusi i Gruzini, mešani. Tatari jednoga dana ulete u selo i siluju sve devojke. Siluju Staljinovu majku koja je bila devojka. I odu. Stalin nema, on ne zna oca. Tatarin jeste, ali ko šta? Selo kaže ne, sve devojke koje su ostale u drugom stanju ćemo da isteramo. Stavi ih na magarce. Na magarce ih puste da idu na pijacu u Tbilisi. Magarac zna put i dođe tako, znači trudnu Staljinovu majku dovede magarcem u Tbilisi, magarac dovede u Tbilisi i sa drugim devojkama. I tu sada pop gruzijske crkve, oni se isto žene, ali on nije imao dece, a umrla je popadija, i pop gruzijske crkve se sažali i dovede nju kući. I brinuo se o njoj i o Staljinu. Tako je Stalin došao na bogosloviju, jer je bio odrastao u kući popa. Onda pop umre. Kad je pop umro, onda crkva uzme kuću natrag, jer ona nije popadija, Staljinova majka. I onda ona ode u manastir. Ima slika u toj biografiji. Nigde drugo ja tu sliku nisam video. Kako Stalin ljubi majci ruku koja je monahinja u manastiru. A Stalin, koji nije imao od sad da stanuje, a družio se sa mladim Gurdjijevim, oni su isto godište. Vrlo su bliski po godinama, on pređe i kod Gurdjijeva. I tu kod Gurdjijeva u stvari doživi, a sad to je derviška linija, dervišku inicijaciju, napusti bogosloviju i krene u stvari preko crkve gruzijske se poveže sa komunistima. To je još jedna linija. I sad šta? Oni zajedno otputuju u Azerbejdžan. U Azerbejdžanu tamo Turci i Englezi. Englezi drže vlast, pa drže Turci i to se smenjuje. Međutim, tu je već komunizam krenuo, to je doba revolucije i tu se napravi jedna vlada komunistička dok su Englezi bili na vlasti. Englezi ih nisu dirali komuniste, nego su sarađivali. Onda odjednom Baku i to zauzmu Turci i sve pobiju komuniste, ali izvuče Gurdjijev, koji ima derviške veze, izvuče Staljina i Beriju.
Tako je krenuo Berija iz Azerbejdžana. Berija je bio tada, to je bila neka politička partija Masavita, tako nekako, i Berija je bio šef obaveštajne službe, mladi Berija, te političke partije, kao mlad. Staljin, Berija i Gurdžijev ih sve izvuče. I tu krene, da kažem, ta ezoterijska linija koja je na kraju pobedila i Lenjina i masone i sve, jer je Staljin uspostavio tu dublju liniju sa matricom moći upravo Džingis Kana, to ja kažem to je to. Čista svest, ona objedinjuje sve. Čim siđete na pitanje materije, da li je vojska, da li je ekonomija, da li je nacija, da li je ovaj narod, onaj, tu gubite imperijalnu matricu. Profesore, Stalin derviš. Nijako govorimo za derviš i mislimo na neki bekteški red. Da. Možemo li tuka da go objasnimo što vi podrazbirate pod derviš? To je u stvari, to su sufi majstori, oni su izvorni derviši. Mnogo pre savremenih derviša, kako ima recimo Rumi u Anadoli, tako da imamo mi derviške redove, u Prizrenu. Derviški red ima kod nas to. To je sufi filozofija koja je jedna od najstarijih zapravo, mnogo pre antičke Grčke, hiljadama godina. To je ta linija koja radi danas u Uzbekistanu. Znači, Rusi su prebacili centar islama, taj filozofski, koji je najdublji, u Uzbekistan, u Gornju Buharu i u Taškent, Samarkand, a Meka i Medina, to su ovi, da kažem, ovi vojni islam nižeg reda. Ali ko da ide? Daju ovi iz Buhare. Tako da je arapsko proleće počelo u Tunisu, gde su sve sufi. Tunis je sufi. Znači, centar od Uzbekistana. Centar je Uzbekistana. Rusi vole da imaju centre tih ezoterijskih na svojoj teritoriji koju oni kontrolišu. I onda lako ta ideja pređe gde treba. To je dovoljna jedna reč da pokrenete. Ние разговаравме пред ова интервју, вчера 4 или 5 сати. Анализиравме можноста за нова војна помеѓу Кина и Америка. Меѓутоа, правевме одредени паралели со војната, Втората светска војна, која почнува 1939 година. И ви излегувате тука со една поприлично шокантна теза, тоа е дека Русија, односно тогашниот Советски сојуз, е подготвен за Втората светска војна. До сегашната историографија, нас ни даваше лекции, ни учеше дека Советскиот сојуз е неспремен, дека Сталин не ги прифаќа депешите кои му се јавува дека се подготвува Германија и така натаму. Ваша теза е сосема поинаква. Кај што велите дека де факто советската армија секаде е побројна и по тенкови, и по артилерија, и по човечки фактори, така натаму, во однос на германската армија. Evo vidite, ceo drugi svetski rat je, da kažem, fingiran. To je sve dogovoreno. Na primjer, 3. septembra 1939. Hitler napada Poljsku sa zapada, a sa istoka ko napada Poljsku? Stalin. Oni dele Poljsku na dva dela. Francuska i Engleska. Objavljuje rat samo Hitleru. Čekaj, znači oni brane Poljsku samo od Hitlera, od Sovjeta je ne brane. To je ovako čudna stvar, to ima. I sad kako ljudi to ne vide? Mislim, ne vide da je to nešto neobično. Zašto? Zato što Stalin u tom trenutku ima vezu s Amerikom. Znate, recimo na Teheranskoj konferenciji 1943. Roosevelt dolazi to je septembar 1943. Dolazi u Teheran i kažu mu da nije bezbedno u Teheranu i a Stalin kaže kod nas je bezbedno. Roosevelt odseda u sovjetskoj ambasadi. Churchill zove, to imate na History Channel, sve dokumentovano. Churchill zove sada Roosevelta, jer mu je nezgodno, ovi sad dvoje se dogovaraju, ovaj je kao izbačen iz igre. On zove Roosevelta na dogovoru 4 oka, Roosevelt odbija. Šta to znači? Zašto? Pa zato što ta struktura koja je dovela Staljina, ona vlada i u Americi. I Roosevelt to poštuje. Ljudi to drugčije vide, kao nije bezbedan. Pa ako nisi bezbedan u Sovjetskoj, što nisi otišao u Englesku? Ne. Odnosno ako nije. Русите се подготвени за Втората светска војна.
Stalin je podgotven za Vtorата svetska vojna. Pa Stalin je bio upućen, da, on je znao to. On je direktan bio proteže tih Džingis Khan azijskih ezoterijskih društva. Direktno preko njega su radili, da. Ta vaša teza da Rusite kontrolirate amerikanska ta vojska i amerikanske devizne rezervi i така натаму, дока во најголем дел акциите на американски девизни резерви се наоѓаат во руски раце, се уште е валидна, се уште е таа теза може да биде користена, таа анализа. Дали се уште верувате во тоа? Pa naravno, jer je to je proročanstvo Serafima Sarovskog, koji je car Nikolaj II poštovao, to su njemu saopštili, kad je bio u Sarovu, kad je Sarovski proglašen za sveca, onda je došao Nikolaj. Onda ga je, pošto je to ženski manastir, onda ga je igumanija odvela u isposnicu i pročitala mu pismo Sarovsko. Šta? Da dinastija Romanov može da preživi samo u novoj zemlji, da u Americi, da ovde, da je kraj. To je bilo 903. Znači, još je bilo 15 godina do revolucije. Međutim, on 1911. godine car Nikolaj II počinje da prebacuje kapital u Ameriku. I 1913. dan jedan pred Božić, Woodrow Wilson suspenduje ustav na jedan dan. Unosi amandman o osnivanju privatne, u stvari banke federalnih rezervi, koja postaje vlasnik Amerike, jer ona štampa novac i finansira američku vladu, pa američka vlada onda uzima novac od poreznika, pa vraća novac sa profitom federalnim rezervama i na taj način je uspostavljena ekonomska, prvo ezoterijski za vreme Blavatske i pukovnika Olkota, a onda 1913. i ekonomska kontrola nad Amerikom. Onda je mogao da počne Prvi svetski rat, jer sad, Prvi svetski rat nije bio dovoljan. Tu je iskorišteno za revoluciju u Rusiji. Šta se htelo Oktobarskom revolucijom? Pa da se očisti zapadni uticaj, pre svega engleski. Da se očisti, jer je krenule su engleske investicije, sve to bi, tako da bi car, koji je bio praktično rođak sa engleskim kraljem, ruski car, i sa kajzerom, i sa nemačkim carom. Pa to su tri bliska rođaka koje su morali da ratuju. To ovako deluje vam pameti. Zašto? Kako ne mogu da... A privatna pisma su vrlo prisna. Znači, oni privatno komuniciraju sve u redu, zapravo ne kontroliše ni jedan svoju zemlju. Ni engleski kralj ne kontroliše Englesku, ni kajzer ne kontroliše Nemačku, ni ruski car ne kontroliše Rusiju. Rat se mora voditi. I posle Oktobarske revolucije ide šta? Pa ide u nacizam u Nemačku. 1917. u Schopenhauer kafe u Beču, Marija Oršić. S kim sedi Marija Oršić? Marija Oršić sedi sa Sebotendorfom, generalom vojne obaveštajne službe Nemačke, i sa Haushoferom i sa još jednim orijentalistom. Ona im čita kuneiforme, to su sumersko pismo, i poruke sa Aldebarana, to je veza sa vanzemaljcima. Tu počinje nacizam. Hitler još ne zna da je Hitler. Vojno obaveštena služba Nemačke. Posle su oni na predlog odabrali Hitlera, koji je bio oduševljen ratom i videli su manijak čovek, savršeno umetnik, sve kako treba, i onda je on sproveden sa, da kažem, Chaplinovim brkovima i Napoleonovom frizurom. Znači, postoji jedan dizajn koji je opšte prihvatljiv, koji je zapravo smešan, i onda on uvodi nacizam. A zašto uvodi nacizam? Pa kako bi Rusija ušla u Berlin drugčije? Kako? Nego mora biti napadnuta. Rusi imaju istorijsku svest, to je bela karma. Ja ne smem vas da napadam, to je viteško mačevanje. Ko napada, gubi. Znači, ja čekam da vi mene napadnete. I ja onda, pošto je Rusija bila jača, pa bar 3-4 puta, pogledajte sve, Kursku bitku, pogledajte sve bitke, uključujući poslednju za Berlin, pa svuda je Rusija jača po 2-3 puta. U tenkovima, u avionima, u ljudstvu. Tu Hitler nije imao, tako reći, nikakve šanse. Која ќе биде сега стратегијата на Русија ако дојде војна помеѓу Америка и Кина? Колку што можам сега и од ова да ве разберам, вие сметате дека Русија намерно ќе предизвика таа војна помеѓу Америка и Кина? Pa imamo tri sile. Imamo Ameriku, imamo Kinu, imamo Rusiju. Znači, ako Kina i Amerika ratuju, samo može Rusija da profitira, nema ko drugi. Како Русија има контролата врз Кина? Например, ние постојано говориме дека Кина има контрола врз Америка, пари, обврзници, така натаму, но ви имате теза дека Русија има целоста контрола врз Кина.
Pa Kina je praktično, da kažem, strateško-ekonomska poluga Rusije. Direkt. Jer Rusi su napredni u tehnologiji, a Džingis Kan je osvojio Kinu, Kublai Kan, je li tako? Znači, ta matrica koju su osvojili Rusi u 14. veku, Džingis Kana, ona vlada i u Kini. Kina je bila u raznim periodima, bili su čak i ekonomski uspešni u 18. veku, jedan deo i tako dalje, s Englezima, opijumski rat, ali to sve nije bitno. Bitna je kineska revolucija. Kako? Šta Marks, znači iz Londona, jedan pijanac, mislim, šta on radi u Kini? Kako ja kao Kinez iz Sikijanga gledam, recimo, Marksovo lice, velika brada, šta? Ko su ti ljudi? Kakve veze ima Kina sa marksizmom? Kako? Mislim, prvo što tamo nije postojao jedinstven jezik. Kina ima 4.500 unutrašnjih jezika, ima 52 nacije. Kako može to sad preko marksizma da se ujedini? Može, Beli lotos, koji čuje laje, Beli lotos, to je mandarinsko društvo, to su taoisti, to je Shaolin manastir koji u stvari za borilačke veštine, ali to su spiritualne borilačke veštine, tu je centar za obuku kineske obaveštajne službe, ali ko sad uspostavlja Starjece, znači samu centralu ruske crkve, najviše, mora da ide preko religije, ko uspostavlja to u Kini? Sava Vladislavić, grof Raguzijski. On je, i postoji o tom i dokument, njega je Katarina II, on je bio kum Petra Velikog, jer je kupio maloga jednog Arapina, je kupio na pijaci robova, poklonio Petru Velikom, on je ostao na dvoru i to je Puškinov deda. Deda Puškinov ima i pripovetka Arapin Petra Velikog. Njega je Sava Vladislavić kupio. Sava Vladislavić, Petar umire, ali Sava ostaje i Katarina II zove Savu kao čoveka kome je verovao Petar I. Inače, Sava Vladislavić je osnovao u Turciji, u Turskoj i u Francuskoj prvu obaveštajnu službu rusku, koja je išla uz trgovce. Pa je to posle su Rusi to pretvorili da ide uz stručna lica, uz razne doktore nauka, uz uz naučnike. To je specijalnost njihove službe, to je duhovna indukcija. Ne rade preko materijalnih dobara. To je viši stepen. Kao recimo Amerika. Amerika tras pare, tras posao. To radi onaj ko više plati, onda on možda kupi američkog agenta. U Rusiji to nije slučaj. Jer je vera ono što se ne prodaje. Znači, Rusi idu samo na tu versku indukciju. Sava Vladisavić postavlja granicu Rusije i Kine. On razgraničava Rusiju i Kinu u 18. veku i to je 4000 km granica. Danas je ta granica otvorena. Znači, Rusija i Kina, to je jedna država. Geografski. Nema tu nikakve carine, nema ništa. Oni mogu da uđu i da izađu. Naravno, Kinezi radije idu u Pariz i u Budimpeštu nego da idu u Sibir, ali ima ih i koji idu. Tako da između Rusije i Kine nema nikakvih nerešenih pitanja. Uzgred budi rečeno, jedina zemlja na svetu koja ima suficit u trgovini sa Kinom je Rusija. Sve druge zemlje su u minusu, Rusija imaju mali suficit. Imate Marks, to je ključ odvjerojatno na razbiranje to. Kako Mao Tse-tung postaje marksista? Ajde da vidimo. Pa on studira u Šangaju, Jelski univerzitet, otvara katedru marksizma za Mao Tse-tunga samo da školuje kineske Rusije. To je ruska linija iz Amerike. Kako Britancите го прават марксизмот? Бидејќи ние нели постојано велиме како се русите, дека се тоа комунистички движење, дека марксизмот е основа на комунистички движења, и то Маркс е закопан. Britanci mogu da koriste marksizam, ali ne može Britanija da dopusti sebi da bude marksistička. To je ipak jedna stara monarhija. Tu je problem. A Rusi, oni ubiju cara, familiju, sve ako treba. Pobiće 20 miliona i transformisat će narodnu matricu kolektivne svesti. Tu je snaga Rusije. To Englezi neće da urade. Mislite дека британските служби го финансираат Маркс? Naođat način kako da go finansiraju. Ali koriste ga, ali ga ne primaju u jezgro britanske, da kažem, imperije. To ne. A Rusi transformišu samu suštinu imperije, jer svest je iznad univerzalna svest, ona nema formu pojavnu. Tako da je to veća snaga. A vi, izvinjam se, a kad imate englesku kraljevsku kuću, imate tradiciju, imate Magna Carta Libertatem, veliku povelju o slobodama, imate Cromwell, vi ste time zarobljeni. Rusi to sve ruše ako treba. I tu je snaga neverovatna. Zašto im treba, na primer, Marks na Englezite? Pa da.
zbog čega im treba Marks, zbog čega Marks je potreban Englezima, recimo. Pa to on je finansiran od Engelsa, znači on dobija pare, on živi u Londonu, on je pogreban u Londonu, znači to je jedna linija koja je interesantna linija. Pa jeste. Pa evo ovako, sam Marks kao Jevrej nije mogao da studira filozofski fakultet u Pruskoj. Znači, u Berlinu on nije mogao da se upiše na filozofiju, to bilo zabranjeno još od Hegela, državna filozofija, Jevrej ne. Međutim, Marks je bio prijatelj sa ćerkom Geheimstaatsrata, to je tajnog državnog savjetnika von Westfalena, to je bio njegov, koji je bio direktno u službi pruske države. Marksov doktorat, pogledajte kome posvećuje Marks svoj doktorat. Doktorat koji je najzad uspeo da se upiše, znači ne na prava, nego na filozofiju. Razlika između Demokritove i Epikurove filozofije prirode. To je Marksov doktorat. Nije ni završio doktorat, ali mu je to dozvoljeno da radi upravo von Westfalen. Znači, Marks posvećuje tajnoj policiji Pruske, posvećuje svoj doktorat. Uzaj budi rečeno i kritiku čistog uma, Immanuel Kant posvećuje ministru policije. To ljudi ne vide kao značajno. Zašto? Pa zato što je pruska tajna služba u stvari filozofska. Englezi su to ocenili. O njima treba neko koji iz pruske tajne službe. Evo Marks, koji ne voli Pruse, zato što je Jevrin, ipak on u duši nije to isto. Tako da odgovara Englezima i oni ga primaju i finansiraju i sve u Londonu. Marks čak on se napije, recimo Marks, pa polupa sve fenjere po Londonu. Ne šalju njemu da plati, nego Englesu direktno. Rusija je prava kineska komunistička partija i vi ja smetate, ovo što go slušam, da Rusija preko kineska komunistička partija, kako velite, 4500 jazici ima vo Kina ili pisma. Da. Nek ima 52 nacije. Pa da, to je. Jedinstveno komunistička partija. Oni drže Kinu. Može da drže. A ako Rusija ima kontrola vrst komunistička partija na Kina, to znači da Rusija ima kontrola i vrst Kina. Deka to se komsomolomci, deka to se pripadnici, deka to se školovani. Ako padne komunistička partija Kine, Kina se raspada. To je Jugoslavija. To je Jugoslavija, modelno. Identično. Znači, Rusija preko komunistička partija na Kina сега имат влияние врз можна војна Kina-Amerika. Ima još jedan detal, to je Lavrov. Ali ovo sad nije protiv Kine, ova vojna je više protiv Amerike. Da, poenta da mi sleda, gledajte, Lavrov, koja izjava dava pred 1,5 месец? Da. Тие намерно прават конфликт со Европската Унија. И русите одат во изолација. Вештачки конфликт. Да, русите одат во изолација. Секој што се русите во изолација се случуваат конфликти, сериозни конфликти во светот. Значи Лавров најави, вели ние ќе одиме во изолација, меѓутоа спомнува и можна војна. Значи, немаше никаква потреба, ни контекст за русите сега да говорат за војна по цел свет, во некоја пандемија и така натаму. Значи, русите одат во една свесна изолација, а ви велите дека конфликтот помеѓу Кина и Америка е неизбежен. Pa izgleda da. To je, zašto? Zato što je to sve dogovor. To i Amerika pristaje, i Kina pristaje, i da kažem najdublji taj deo Rusije. Evropska unija ne, oni su protiv rata. Evropska unija je malo, kako bih rekao, prevaziđena. To je jedan muzej, stari, tradicionalni, to je jedan Louvre, da tako kažem, koji u stvari ne može da se transformiše. Nema snagu za transformaciju. Uopšte zapadni svet ne može da se transformiše. Da rečemo se ova pandemija sa koronavirus, a podasnovi izbori u Amerika, se rušat 2 ili 3 stolba na современата американска држава. Веќе престанува да веруваат во изборни процеси. Тако е. Престанува да веруваат во демократија, во медиуми, во јавност и така натаму. И се губи лепакот кој ги обединува тие 52 или колку американски држави во една силна сојузна држава. Значи пари, демократија, на некој начин избори кои биле трите заштитни знаци на Америка, веќе ја губат својата функција. Со ова пандемија, со коронавирус, де факто, без разлика кој победи на изборите, Америка е најголемиот губитник на целата таа приказна. Tako je. Sad, u prvoj fazi, da, raspašće se Američka federacija, međutim, to će omogućiti bilateralne ekonomske i političke odnose sa zemljama Južne Amerike. Jer ovakva kakva Američka federacija blokira taj, da kažem, uticaj na Južnu Ameriku. To može samo... Monroeva doktrina. I to onda postaje jedinstveni kontinent. Tako da u tom trenutku će doći i do ekonomskog buma. Tamo dole, Druga faza, da. Od Argentina pa do Aljaska. Iako na Aljaska veke Rusite se vraćat. Tamo se ruski manastiri zboram na Aljaska. Tamo se ruski pari i така натаму.
Tako je, ali to je već dogovoreno za vreme Busha, ovoga mlađeg Busha. 15 dana pre kraja mandata George W. Bush je otišao u Peru i sastao se sa liderima, i to su nosili pončose, onu, da kažem, peruansku nošnju, peona, seljaka Perua, i dogovorili da dolar ukidaju i da uvedu amer, znači zajedničku valutu. To je dogovoreno, samo što je to proces, ne može odjednom. Znači, Južna, Srednja i Severna Amerika, to će biti jedna ista. To će da bude jedna... Spored vas, za to da se sluči, mora da ima odredena fragmentacija vnatrava sama ta Amerika. Tako je, jer u stvari sada u Južnoj Americi jedini ko tu ima, da kažem, uticaj su jezuiti, to je ta marksističko-komunistička struja, ali koja je, da kažem, centar je na Kubi. To što je pokušao Che Guevara. Che Guevara je pokušao u Boliviji, on je završio jezuitski koledž, Che Guevara, a Castro je advokat sa Harvarda. On je praktično potpuno američki čovjek, ali Che Guevara bio i čovjek Vatikana, i to ne bilo kog, nego ovog jezuitskog Vatikana koji ima dobru vezu sa Rusima. Jer u 18. veku, za vreme Ruđera Boškovića, recimo, mislim, ja sam doktorirao na Boškoviću, pa onda sam ispratio i biografiju, Papa ukine jezuitski red i oni ostanu bez prihoda, ništa. Katarina II. Kaže, gospodo jezuiti, izvolite u Rusiju, i osnuje koledž i plaća jezuite 20 godina, ih plaća za razne diplomatske misije. Tako da Ruđer Bošković u ime Rusa vrši diplomatske misije, na primjer, na Bečkom dvoru, i to piše sve u biografiji. I to niko, da kažem, ne razmišlja o tome. Ima film za vreme revolucije gde jezuiti prave narodnu kuhinju usred Moskve i kaže jezuiti ruskom narodu i dele neku supu itd. Tako da sad Franja, ovaj koji dolazi, on je direktno ruska, to oni su u stvari uzeli Vatikan. Dve prašanje mi ostano, дека 75 минути збориме. Јосип Broz Tito, to je австро-унгарска разузнавачка структура. Вие верувате во таа биографија метод и останува за Путин и за Медведев. Тоа прашање за да завршиме емисијата. Јосип Broz Tito, Августинчич и Мирослав Крлежа. Jest. To je u Pečuju bila škola, to je ovaj pukovnik Redl vodio, o kome je Ištvan Sabo pravio film o pukovniku Redlu, koji je bio gej i bio je mađarskog porekla i tako da. On je bio šef te službe, i njega su Rusi u stvari zavrbovali kao homoseksualca. U toj školi su bili i Avgustinčić, i Krleža, i Tito. I tu je Tito. Naravno, to je obaveštajna škola 19. veka, barokna. I on šta uči? Uči da pleše, jer mora da se ponaša u društvu. Uči da jaše kako treba, uči mačevanje i uči da malo svira klavir. Ne mnogo, ali malo. I to su ljudi rekli, on je poljski grof. Pa nije on poljski grof. Туку сам одел во таа разузнавачка служба. Тоа е на австро-унгарската монархија, која е мокна структура, која е мокна служба. Jeste. I zato Tito, kad je počeo Prvi svjetski rat, on nije u austrijskoj teritoriji. On je u Parizu. On dolazi, a trebalo da ide u Ameriku, to je sanjao, idem. I on dolazi, javlja se u vojsku u Prvom svjetskom ratu i bio je na Kolubarima i fotografije. On je Feldwebel bio po činu, dekorisan za hrabrost i tako da on je direktno, da kažem, austrijski obaveštajac. Onda ga zarobljavaju Rusi ga zarobljavaju. On je pričao o tome, Veljku Bulajiću. Imate 9 sati tog intervjua koji sam ja gledao u filmskim novostima, nikad to više nije emitovano, gde Tito pričao o svom periodu u Rusiji. I kaže, kada se oženio Pelagijom, da je Žarko Broz u stvari sin Pelagije i Tita, sin Ruskinje, i da skratim priču, uglavnom on je prodao taj neki, da kažem, mlin koji je imao za žito itd. I sa nekim baronom se vraća i dođu u Omsku i tu ih crveni zarobe, tako Tito kaže, i crveni nas kaže zarobe, i prebace nas u Moskvu da vide šta će s nama, i oni mene pitaju koje sam ja struke. Ja kažem, ja sam avioinženjer. A nisu imali ni jednog aviona i onda su mene pustili, gde lepo sam živeo, kaže, nije me niko dirao, kad dođu avioni da imaju avioinženjera. To je on pričao sve, sam. Путин Медведев. Велите дека црквата сега ја губи превласта. Медведев je vojna ta struja, vojna struktura, znači ta masonska, a Putin je ova crkvena.
Jer KGB-om vladaju starijeci iz isposnica, vlada Ruska crkva, od uvek, to nije sad ništa novo, to je uvek tako, a GRU-om vlada teozofi preko masonerije i sa šta je tu problem? Što Ruska crkva ne obezbeđuje imperijalnu težnju Rusije. Jer, znači, dokle je crkva pravoslavna, dotle je ruski uticaj. A GRU, odnosno je transnacionalan, on je, znači, na nivou same te matrice. Crkva ne, crkva radi sa Kinom, a GRU radi sa ovim azijskim ezoterijskim centrom. I, znači, transnacionalna, prema tome, ne moraju da se ograniče crkvama, verom, nacijom, nego idu na osvajanje sveta, idu transkontinentalno. Zato je morao Putin da mu se ograniči vlast, jer je suviše nacionalna struja ojačala, počeli su da grade crkve, sve zlato, ti tajkuni, i to je moralo da se stopira. Ali, ne možete vi sad da smenite Putina kao nije on više predsjednik. Ne, on ostaje i dalje kao figura, jer je poslušan čovek, pa on je naučen da sluša. Pazite, Rusija, ruska služba. I Rusija i ruska služba dva pati, tri pati se obidova da gubijat Navalni i ne može ruska služba koja može da napravi sve vo svetot, ama ne može Navalni da gubija, pa mu stavili, pa to je se spasil. Pa ovo što je pilot vo avionot, go spušta avionot bez dozvola za da može da se spasi Navalni. I nekoj сега treba da poverува vo ta prikazna, neka moknata ruska služba ne možela da gubija Navalni. To je stari sistem. Znate kako, kad su bili ruski disidenti, recimo pesnik, i sad oni njega zatvore, proganjaju, on onda dobije Nobelovu nagradu, bude tamo profesor na Zapadnom univerzitetu u Americi. Znači, Navalni je čovek službe ruske, koga oni dižu da bi dobio Nobelovu nagradu za mir, da može posle da ima uticaj. Da može da kontrolira. Pa da, a mora da mu se nešto desi. Evo, sad su ga, recimo, sad je taj moment kad se to odlučuje, sad su ga sklonili na neodređenu lokaciju, ne zna se gde je. Se pretpostavува, no ne se znaje kade. Mu se gubi traga. Navalni je počeo kao doušnik mali policijski, on nije mnogo visoko, on je dosta nisko u toj službi celoj, mislim, ali je direktno ruska služba. Ali na zapadu, to njima, sad šta znači zapad? To čovek kad ode u NATO misli je došao na zapad, pa nije baš tako. To je problem. Tako da zapad ima opet svoje koji ćete, jer u Norveškoj bila je sad ova serija Norveška, to da su Rusi osvojili Norvešku i šta znam, bila je na televiziji serija. Hoću da kažem, u Norveškoj je jaka ruska linija, a oni dodeljuju Nobelovu nagradu za mir. Norvežani, ne Švedska. Tako da ima velike šanse. Oni njega guraju sad, da će to biti prihvaćeno. Pa su ga trovali, pa stvarno je njemu bilo loše. Nije baš da on nisu teli da ga ubiju, naravno, ali, mislim, bolestan je bio. Profesore, da završimo sa Tesla. Da. Verува li Tesla во постојање на луѓе од селената, во вонземаљци и така натаму? Никош не сум ме прашал, ајде да го завршиме разговорот, некаде околу саат и пол веќе разговараме. Верува ли Тесла во постојање на други цивилизации и други Да, ја се трудим да говорим чињенице. Ево, чињеница. 1937. godine u Pittsburghu, gde izlazi list Amerikanski Srbobran. To je list srpske emigracije, ekonomske, nema veze s politikom. Oni intervjuišu Teslu. Na pitanje, pita ga novinar, molim vas, kaže, da li vi verujete ili znate da postoje vanzemaljske inteligencije, znači druge civilizacije? Kaže, svakako. Ne samo daleko, nego i u našem sunčevom sistemu, na Marsu, je bila jedna veoma razvijena civilizacija, ali zbog promene magnetskih osobina Marsa je otišla u unutrašnjost Venere i tu je potpuno zaštićena i ja s njima imam komunikaciju. A to posle nezavisno potvrđuje u svojoj knjizi The Wall of Light, Zid svetlosti, Richard Matthews. Matthews je bio posljednji asistent Teslin 1942. kada su radili eksperimente za kanadsku vladu i kada su 9 ljudi hteli da predaju energetsku tajnu planete, međutim, to je tada sprečeno. Hvala mnogo, profesore. Hvala vama. Mi беше zadovoljstvo, odlični intervju. Zdravlje Bože, se gledame Skopje ili Belgrad. Svakako, pa transnacionalno.
Ово беше емисијата во Центар, интервјуто со Велимир Абрамовиќ. Ако ви се допадна емисијата, ново дружење ви најавам за четврток 22 часот. До четврток од 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.